Assalamu alaikum YouTube görücüler. Bugün satuğa kulun çıktı. Yerde kaşka. 4 butak. Kaşkazın karağılı. Alacağım. Kulunun mu? Canavar çoğun kulunken. 5 kaşka canavar. Noktaga yürüyünüp kaldı. Kolgança coşup kaldı kulun. Mına tuğanlar kulun uşul boldu. Kulunun boyunu ayta geçsek. Boyu 1.30 plus. Canavar. Kaşkaların karağılı. Kaşkaların жарашкан. Уже колдо карай берген тугандар кеңири. Колго көнүп калды. Жетелеп баскандары нокто түшүп жошуп калды. Жанагы чоң кулун экен. Мындай көргүлө. Азыр баазына келсек, баазы 65 миңге коюлуптур. Ушул чоң кулундун омуруларын көргүлө, төш сөйөктөрүн көргүлө. Чатка аяктарын карагыла, арка жактары. Жанар. Узундуктарын карагыла тугандар кулундун. Узун кулун экен, чоң. Жанар 4 фут ак. Баалар айтылды, Дареги Аксы районунда, района караштуу Кербен шаарында кулунун фигуралары, формалары, чоңдуктары жакшы экен. Номерлерин описанияга жазып калтырабыз тугандар. Номерлерге байланышка чыга бересиңер.